مجارة فدرالیە ڕۆژئاوای کوردستانی و سووریێ ئەف دەمەکە کەتیە ڕۆژەوێ. هەفسەرۆکê پێدê ساڵح مسلم ڕاکاند ku ew ê doza fidraliyê ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Nûneratiya Rêveberiya Xweser li Başûrê Kurdistanê dibêje ku wan berî niha kanton ragihandine û bi gotina wan fidralî mafekî wan yê rawaya. Kanton hene, muessesat hene, استراستی عسکری کاری خود که استراستی دیپلماسی کاری خود که استراستی یاسایی و قانونی کاری خود که بگومان پشتی که افتشت همه به هفره ببینن که بو کاتبینا مافکی روایی کردی. سەرکردەیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەرباری vê mijarê dibêje guwan berî niha jî piştgiriya kantonên Rojavayê Kurdistanê kirina û niha jî bi gotina wî eger federalî bikeve rojevê ew ê her piştgir bin. هەوڵماندا وەک فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمان بۆ دانپێنان بە کانتۆنەکان دانیشتمان پێدانا و کارێکی باشیش بوو و ئێستاکەش کارێکی باشتر لەمەیە کە بتوانرێت سیستەمی فدرالی لە داهاتووی دەستوری سووریا تەسبیت کرێ جێگیر بکرێت کەمە کارێکە خزمەت بە پرۆژە نەتەوایەتی نیشتیمانی و ناوچەکەش دەگەیەندرێ. من تاکی دەکەمەوە سیستەمی فدرالی بۆ سووریا تاکە ڕێگایە بتوانن لە داهاتوو بەیەکەوە کارۆکەن بژین و تاکە ڕێگایە بتوانن لە شەڕی ناوخۆش دوورکەونەوە. Ji aliyê xwe ve enekesê helwesta PYD derbarî federaliyê bi helwesta Rûsî ve girê dide û daxwaz dike ku PYD ceddî be. Hêviya me ew got ceddî bin di tesrîhatê xwe û gotinê xwe ser ragihandinê de û lêvegerekê çê bikin rûniştinekê bikin bixine biryareke navendî Rûsya jî behsa federaliyê dike ji Sûriya re. PYD mutenaxime bi mehwerê Rûsya ve. Bi berdewamiya krîza Sûriye û tundbûna şer gelek siyasetmedar dibêjin ku bûye şerekî taifî û bêhtirî çavdêran dibêjin ku federalî şêweyê herî baş e ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Lê tanha nehatiye xuyakirin gelo behsa federaliyê qerebalixeke mîdyayî ye yan jî planeke Rûsî Emerîkî ye. Di sê Eylûna 2011 de yekem car daxwaza federaliyê dixwe pêşindaneke girsî de li bajarê Amûdê ê Rojavayê Kurdistanê hate bilindkirin. Lê niha û piştî derbasbûna nêzî 5 salan li ser krîza Sûriyê, piraniya aliyên siyasî hem yê xwecehî û hem jî ê navdewletî di wê baweriyê de ne ku federalî şêweyê herî guncaw e ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Aştîtî Şêrûdaw, Hewlêr.